Ki pulit jongka East Jenta Hills District ki bana umkeang police post. Hakapur prabaje jongka steps ngi sajain ke arpenyo tarik yayong arjar posau. Haka jing penap ketem harata cara check post. Kila penlong ka jing kanra napang bat kili obat ya kawe ka truk Mahindra pick up kabam don number plate. Bana ketika kali ki pulit kili kurup ya udrok heroin hadu knais pa gram ubashong nor hadu nyo pun arklur tingka. Haka jing kanra ki pulit ketika kali kabai kila don kejing suba. Kila lap badan kawe ka top plastik rongyong kabasan peu liter. La subah ba kila bandan hapo ketika top kumta kila kanra shushu. Bala badan ki drog bala song ba hapo ki prap sau teli ki senduk sabun ki barong stem barong so bala tap hapo ketika top. Hadin bala tes lapen shisha ba ki degi jaj drog heroin. Bat ki pulit kila le ketika tes hakamat ki nasaki ki bare ki rupai ba. Ki pulit kala kemno yunongnya ajung ketika kali ya bala tip kerteng unek tingman hao kip. Lai penerus nem kerta ubali naga shnong M Songgel jong kacuran Chandpur District Manipur. Haka jing tokit jong ki pulit ute ubanya ketika kali ulai tu ubay ketegi drog lawan ra na cura Chandpur na Manipur batmu ban penpoy shanong ba shlong. Hadin ka jing tokit ki pulit kala kemno ute ubanya kali bat kila kurubru ya udrog ya kakali bolero pick up bat kawe ka mobile phone. Halor kane ki pulit kila register case berapa ngarapo ki kanon ain NDPS Act bar ka jing tokit kane ngai syakmat.